روژ باش روژاوه باش روژاوه گش روژاوه خوش و روژاوه همیان بخیر به برنامه آمیا ای روژ به سپانسوریا دو کسین کو حسکریا زمانه خواه و مال پرا اتومبیلا من دست پید که بله از مزگین خان دیسا به دنگ خواه به رنگ خواه و به همه انرژی خواه و دلخوشی خواه لهم بر و مه دیرو 26 گلانه روژا یک شمه سال 2024 دی دیرو که ده ای روش صلاح الدین ایوبی حلب گرد دی سال 1383 ده کومله آهیوی هاته دامزراندن دی سال 1913 ده سرهلدانا موتیکان و ساسونه دست بکرن دی سال 1927 ده چیرو کامه ای روش جگوتنا باوری آخوه به انسان نینه شیر خواهمیتیه ته اف گوتنا کو دزار گوتنا کردان ده به شیوازین وک مرف شیر خواهمیتیه عمل به انسان نابه چمکی شیر خواهمیتیه ته گوتن نشانی باوریا به انسان دکه لو کده همان دمیده کرد بیجن چیی و خرابی برای هفن یعنی انسانی که گل قنج و قنجی خوازجی دمکته دکاره خرابیه بکه بنیتاوه گوتنه دزار گوتنا کردان ده بچیرو کازلامه که قنج مار و رووی و تیگریدان دبیجم روژه که بهاره زلامه که دلوان زوی یکره در باست بو دید که ماره که لبر سنجه که کلور دایه و جه سرمایه قرسیه دلیوی به مار دشوته ویراده که و دکه پاشلا خواه پشتی که مار هنه که گرم دبه بخود حسه سری خواه دسینگ کتکی ویره دردخه و جه زلام ره دبیجم ازی بتودم زلام لقنجی آخوه لنقنجی و نانکوری آوید حیره و شاش دمینه دبیجه برا تو قرسی بویی تو دکری بمرا دلیمه بتشوتی و مقنجی لتکر تو زیوراندی جیانی ماوساد به مار دبیجه هیچ زمانی خوی دلال لبتالی نوستینه تچیروکا شحمران و جامی ساب بهستیه مزنین مدبیجن انسان شیر خواهمیتیه عمل پینابه شخود طبیعت تامجی لسرویه ازی بته ودم و هینه روی یک دور ره دبوری نبدستی خواه گهداری لا خافتنین وان کربون لهمبر قنجی اوی جامری نانکوری مار نکاری کو ببویا او نحقی دروی هل نهات لسرویه که روی حولدا چو تورکک آنی و جزلامه قنجره گوت اوی ده پاشلاته ده چی ماره؟ زلام گوت ماره کی گلک جهاتی و خورته روی دوی تورک لحف کر و گوت از باور ناکم کو خورتو جهاتی به گر و سابه و کاری به خوش جاره کره باوی جهندره وی تورکی لی نکاره تهنا روی چول ماری کت مار بوی که ایشیا خو کومی سر هف کر و زی بکره خو هلاوی تندره تورک گاوا ماری قره که تندره تورک روی بلز دوی تورک دا هف گریدا و رادستی زلام کر گوت هر چی قاس کو ماری گوت انسان شیر خواف میتیجی من توش دستوی خلاص کری نها او ده دسته ده آتو او چی دکی تو بکیفا خویی ده بخاطره ده روی ده داره ده چه پشتی دمه که زلام قنج دبینه کو چند نیچروان ده جورده تین پشت سلاو و چاخره پرسا روی دکن زلام به پیچی آخوه شانی ده بیجه ببر او اروازی هانکت او چو نیچروان خاطر جوید خوازن و دکویم پی روی زلام قنج پشتی دمه کدن دبینه کو روی بریندار و دسته نیچروانان ده جنیچروانان یک دبیجه روی امی تا چاوا بکن پوست روی سری خوراد که دبینه کو او زلام قنج بناس لهم بری ویه لخواه دغیده دبیجه و شیر خواهمیتیه از نکارم جواره کاب باویم هما من دوی من ده بکن پوست داکو افجم رویان ره ببه شیرت بله ام جبر فهم دکن که بختی انسان تونه لی چی بجی گر پچک ریزا انسان شخوره بس شخصی خوره هبه شخو گل خرابی و نانکوری و جخولی رابه جی قولا باوی من دگوت دجمن مروف بجی برا جناب مروفین اصیل به چه دجمن چه دوست خدا متم پیرگی مروفین اصیل و لبر خواه کتی بینه آمین
بله، ام برێزا ناڤێرۆکان بکەون. مرۆڤ چەوا دikare berhemdariya zêde bike û cîroyê kêm bike. Bala şîrketan ji xebatkarên xwe re di motivasyon û hilberîna hêza kar de rolek girîng dilîze. Heger karmend xwe bi nirx û qedirbilind hês bikin, pabendbûna wana bi kar û performansê re zêde dibe. Ev baldarî ji hêla hêmanên wekî berdêla adîl, derfetên pêşkeftina kariyerê, demjimêrên xebatê yên makûl û jîngehek xebata salem ve tê pêdekirin. Wekî din, guhdana bertekên karmendan û wê berhenana di pêşkeftina kesane û pişeyî de çanga pargidaniyê xurt dike. Wekî encam, qîmetdayîna karmendên bi erenî hemî li ser baxtewariya kesane hem jî serketina giştiya şîrketê bandor dike. Qîmet, rêz, hürmet. Ev tişt hemî xwezaya mirov nerm dike. Weke pêşiyê me gotine, reşî dibe xweşî. Lê mixabin hemî mirov ji vê fêm nakin. Lê dîsa jî yê li hember we çi qas reş be jî hûn xweş bin û di xweşiya xwe de di xweşiya xwe de heter bin. Xweşî ji esaletê ye, ji xwe mirovên bê esil ne muxetabê me ne. Berxwedana Mehsa Amîniyê. Jina Kurda Roşilatê Mehsa Amînî di 13 îlona 2022 de piştî ku li Tehrana paytexta Îranê ji aliyê polîsên exlaqî ve hate lêdan û binçavkirin. Binhinceta ku rêzikên sergirtinê pêk naniye, piştî sê rojan jiyana xwe ji dest da. Mirina Mehsaya 22 salî li Roşilata Îranê û cîhanê bû sedema bertekên mezin û xwepêşandanên berfireh ên millî û jinparêzan. Kuştina Mehsa Amîniyê ji aliyê parêzvanên mafên jinan û rêxistinên mafên mirovan ên cîhanî ve hate şermezarkirin û hişyariya navneteviya Kurd li hember kiryarên zordar li Îranê bilind kir. Di encamê de 61 ambulans û gelek dam û destgeh hatine rûxandin. Ji 5 kesan zêdetir hatine kuştin. Destgeha polîsên exlaqê hate rakirin. Bes piştî demekê dîse zîvirî ve 7 kes hatine dalixandin. Îranê, Amerîka û İsraîl sûcdar kir. Destpêkê de jîna Amînê û hemî Kurdên ku ji ber Îrana xwînmiş hatine şehîdkirin, bi rêz û hürmet bibîrtînin. Lê Xwedê hek nahêle. Hefteyek berê şaşika hinekan bi serê darê ve daliqî bû. Hek namîne hevalno. Bawer bikin çi dereng çi biles. Hek li ba hek xwar namîne. Ji qewla hevaleke min ê dêrikî, Xwedê heqê me nehêle. Di kickboxê de Kurdekî serkeftî Ahmed Çîk Mousa ku bi navê Xortê Zêrîn jî tê zanîn di beşa giraniya peyran de kickboxerek navdar e. Ahmed Çîk Mousa kickboxerekî Kurd e 20 salî li ser hemwelatiya Almanî. Di 20 adara 2000 de li Amuda Rojavayê ji dayîk bûye. Bejna wî 1.77 santimetre û giraniya wî 65 kilogram e. Ahmed bi jîrbûn û hêza xwe ya lêdanê tê naskirin. Niha di beşa giraniya Porona Glory de pêşbaziyê dike. Birêz Ahmed Çîk Mousa. Çend kes hene ku ez dixwazim wilo çend kulmên saxlam li orta devê wan de bixim. Lê hêza min ew qet zêde nîne û ji xwe şer û pevçûn di xwezaya min de jî tune ye. Ez rîca û tîka bikim. Ji dêvila min tu dikarî te vî pozê wan bikişikînî gelo. Baştirîn împlanta me jî hate çêkirin. Împlanta herî baş hate çêkirin. Împlanta ku nû hatî çêkirin, axaftinên di me jî de bi awayê herî rast û durust ve diguhezîne. Împlanta me jî ya ku ji hêla lêkolînerên Enstitûya Teknolojiyê ya Kalîforniyayê a Caltechê dewletên yekbûyî ve hatî çêkirin. Heta niha bi tenê li ser du kesan hatiye ceribandin. Du mirovên bi tevahî felç ên 33 salî beşdarî lêkolînê bûn ku di kovara Pir Raven Nature Home'un Behavior de hate weşandin. Hinek caran, hinek pêv hene ku mirov çixwaz bixwaze jî nikare bîne ziman. Gelo ev împlant ji bo mirovên di vê rewşê de jî wê kêr hatibe, ka bifikirin. Ger mirov bikaribe, me jî hevdû bixwîne wê rewş çawa be. Ez li ser fikirîm lê weka ku wê ev tiştek ne baş be. Yani
ev nerîna min e. Yani ez bi xwe naxwazim dengê hundirê serê tu mirovan gudarî bikim û pêzanibim. Çimkî mirov ne rastrûn e. Ez zanim teqez wê dil ji mirovê herî bîqîmet jî bimîne. Ez naxwazim dilê min ji însana bimînin û bira dilê însana jî ji min nemînin. Ya piçek wek polyanna me. Lê xweşî xweş e ya. Xweşî xweş e bi rastî jî. Namzetên Ballon d'Or 2024 belî bûn. Kovara Goal ku yek ji weşanên werzîşê yên cîhanê ye li ser 20 lîstikvanên futbolê eşkere kir ku dikarin bibin namzetê topa zêrîna ku her demsal ji hêla kovara futbolê ya Fransî futbol ve tê dayîn û wekî xelata herî bi prestîja cîhanê ve tê hesibandin. Di rêzbendiyê de lîstikvanên çaverêkirî hene. Di rêza yekem de jî tîma Real Madridê Vinicius Brazîlî namzetê herî xurt e. Ez vir gazî edîtorê me Xalid Bek dikim ji kerema xwe dema tu van naverokan hil dibijêrî bira van navên ecêb û şaş û paş bira di naverokan dikêm bin ez nikarim telafûz bikim û naveroka xwe didomînim. Di rêza duyem de dîsa ji Real Madridê Jude Bellinghamê heye ku bi hatirîn talanevan e bi 180 milyon dolaran. Piştî vê bi heman nirxî PSG'yê Kylian Mbappe heye ku fesadî li ser transferbûna wî bo Real Madridê hene. Êde bi xêr û xweşiyê be. Her bijî Ahmet Spor. Li gor lêkolîneke zanyaran, pirtikên plastîkan di gunnikên mirovan de hene. Li gor lêkolîneke zanyaran, pirtikên plastîkan di gunnikan jî bi naveke din li hêlikên mirovan de hene. Lêkolîneke biçûkan nû diyar kir ku gunnikên mirovan ji gunnikên heywanan a plasentaya mirovan 3 qat zêdetir pirtikên mikroplastîk û nanoplastik dihewînin. Her wiha lêkolîneke din destnîşan kir ku mikro û nanoplastik dikarin di hücreyan de bibin sedema stresa oksidatif. Stresa oksi vircarek edin. Her wiha lêkolîneke din destnîşan kir ku mikro û nanoplastik dikarin di hücreyan de bibin sedema stresa oksidatif, zirara tevnîsê û iltihaba dişaneyan de. Lêbelê lêkolînên heywanan nîşan dane ku pirtikên wiha dikarin rêjeyê dil biguhezînin û fonksiyona dilî asteng bikin. Xwedê şîfayê bide me hemiyan. Belê, em bi sponsoriya du kesên ku hezkiriyê zimanê xwe û malpera otomobîla min hatin dawiya bernameya xwe. Me dîsa demek xweş û geş û coş bi hev re derbas kir. Ji vir spasiyên xwe pêşkêşî sponsorê me dikim. Ji bo agahî û nûçeyên nûjan, cîhanî û ji dezenformasyonê dûr nû hev medyayê bişopînin. Bimînin di xweşiyê de, bi xatirê we.